savjet je uvijek dobro došao. Pozorila me, ali znam ja i sama. Odlično su pečene, znači nisu unutra gnjecave, fali soli malo, što je jako bitno u fritolama, bilo bi onda puno aromatičnije. I vjerujem da su stavili rakiju neku, ali možda bi mogli još malo više. Malo prežilavo tijesto, nije ni temperatura ulja baš idealna, znači trebalo bi biti malo vruće ulje. Sad ćemo malo pogledati oblik kakav je, da li je to napravljeno kako treba, dosta su sitne. Trebalo bi biti okrugla bijela loptica, nismo baš ovdje sad dobili taj oblik. Znamo da se radi ili s rukom gdje se uzme tijesto pa se služe sa žlicom u ulje, ili imamo dvije žlice gdje isto to radimo. Tu su nam isto fritule, idemo probati. Najjednostavnija varijanta zasigurno je jogurt i prašak za pecivo i to vam zaista uvijek uspije. Dobar dan. Može fritule, molim vas? Može, naravno. Ovdje jedemo sada fini čokolad sa začinom s medenjacima, jako je fini. Dodatno imamo ovaj puc prah, koji dodatno daje štimung, sad božićni. Rastopite čokoladu, naribajte koricu naranče, malo isjedite naranče, dodajte malo cimeta, imate savršen priljev za fritule.